Kani gade Pati CCTV. Banbut dian halor ka Meghalaya Safety Act kabaka yeng bishar kala manjar na du benai nailor usnam arzar khandrio. Bat kumjoru halor ka District Task Force. Henne kasngi ka arpotrek uyayong ka Joint Action Committee kasenjok ka bakadop iki khatlai tli ki seng balang ka jela. Kala le ikendo yo Deputy Commissioner jong ka East Castles District ba Peter Asdkar. Hakini ka jing kendo ka balabu ha ka jing lingo ya kinong ilam jong ki seng balang kalong. Bahadu menta ka sarkar kampat pandap ya baro ka jing don kam ban pentrai kam ya ka an Meghalaya Safety Act baru halor ka Task Force. Ban te la kam ya ka jing wan rung kerthap ki bar jela bat ki mender syakani ka jela. Kena kalian kejungi kap dari sungsi mentang sengi bang ini osngono disi bang sarkar hadu maka pas kini ak ho arja khandre ho September hadu mentang kapat notify nem phat kini instruction ki disi ban ya chakmal ho kam nem frame ki rules ban penyat yang dari District Task Force ka bang pej ya ka jingwan jung dung joki breu ki banabar hadisno ki tha kejungi kalian kejungi di lawan hari East District malah syangin lek po Riboy District ban kendu UDC ban ya pan jumut law kene kam hi kunju ban dap nang ta na kalian kejungi sing halang ni sarai pat kuno ngin lek boy de ba kene kam Kani gade Pati CCTV.